Саламатсыздарбы, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Доброе утро всем. Как вы, как ваши дела? Меня слышно? Мени угуп жатасыздарбы? Да, Айбаш. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Так. Микрофондорду өчүрүп алабыз, Так. Азиза. Микрофондорду өчүрүңүздөрчү. Азиза. Азиза Талантбек кызы. Так, саламатсыздарбы, сиздер менен ушул орус тилинин практикалык курсу аттуу китептин биринчи бөлүгүнөн баштайбыз. Биринчи частьтан баштайбыз. Ушул китептин биринчи бөлүгүнүн 5-чи бетин ачыңыздар. 5-чи эмес, 6-чы бет экен. 6-чы бетинен баштайбыз. Орус тили эмне демекчи болсоңуздар, орус тили бул роттон турат. Орус тили роттон турат. А дегенде эле орус тилинде ротту башынан аягына чейин орус тили. Фундаменти эле бул орус тили эмнеден турат? Орус тили роттон турат. Ошон үчүн сиздер билгендей эле орус тилинде 3 рот бар. Кагазга мужской род деп жазабыз, анан женский род, анан средний род деп жазабыз. МР, ЖР и СР. Мужской род, женский род и средний род. Мужской, женский, анан средний. Так. Биз эң биринчи мужской роддун мужской род экенин билүү үчүн, женский род менен средний родду аныктап алышыбыз керек болот. Мисал үчүн, женский роддо качан сөздүн аягында а тамгасы болсо, женский род болот. Ошондо женский роддун астына тире коюп а жазыңыздар. Тире коюп туруп а жазабыз. А. Анан тире коюп туруп я жазабыз. Я жазабыз. А жана я демек бул женский род болот. Кайсыл сөздүн аягында а тамгасын көрсөк, демек женский род деп билебиз. Же кайсыл сөздүн аягында я тамгасын көрсөк, бул дагы женский род деп билебиз. Андан кийин, мисал үчүн, средний родго о тире коюп туруп о жазабыз. Тире коюп туруп о жазабыз. Тире о. Анан кайра тире коюп туруп е жазабыз. Е. Е жазабыз. Тире коюп ё жазабыз.
Demek qarаңыздар, эгерде сөздүн аягында a тамгасы болсо, эмне деп айтат экенбиз? Женский род. Я тамгасы болсо женский род болот. О тамгасы болсо средний род болот. Е тамгасы болсо средний род болот. Йо тамгасы болсо, демек алдагы средний род болот. Эми ушул 5 тамга жок болсо, аягында мужской род болот. Тагыраагы. А тамгасы жок болсо аягында, Я тамгасы жок болсо, О тамгасы, Е тамгасы, Йо тамгасы жок болсо, мужской род болот. Эми мужской родду менин деп айтыш үчүн, үстүнө мой деп айтабыз. Мой деп жазыңыздар үстүнө. Мой. Кызыл ручка болсо, кызыл ручка менен жазыңыздар. Мой. Женский роддо моя. Женский роддо моя деп жазабыз. Средний роддо моё. Мой, моя, моё. Мой, моя, моё. Мой, моя, моё. Значит, кайсыл сөздүн аягында а тамгасы болсо, моя деп айтабыз. Мисал үчүн, парта десек, парта аягына карайбыз. Эгерде аягында а тамгасы болсо, моя деп айтабыз. Моя парта. Машина аягында а, демек моя машина дейбиз. Машина, моя машина. Так, моя машина. Эми я болсо, мисал үчүн, аягында я болсо, позиция. Значит, аягы я, моя позиция дейбиз. Аягы я, моя позиция. Да? Моя позиция. Андан кийин, демек, а менен я болсо, моя деп айтат экенбиз. Эми о болсо, окно, моё. Средний роддо эмне деп айтат экенбиз? Мени деп айтыш үчүн, моё окно. Моё дело. Дело. О менен жазылат да. Моё дело. Моё деп айтабыз. Моё дело. Моё, мисал үчүн, понятие. Е менен аякталса, моё понятие. Моё понятие. Ружье. Мылтык. Йо менен аякталат. Моё ружье деп айтабыз, демек. Ружье. Так. Эми азыр мен араңыздардан өзүм тандап бирөөлөрдөн сурайм. Башкаңыздар ага каршы чыкпай, ызылдабай, ошолор жооп берсин. Фамилиясын айтам бул жактан. Ошолор мен мой демек бир сөздү айтсам, мой деп айтасыз, же моя деп айтасыз, же моё деп айтасыз. Так. Үсөнбай Ташиев деген мо эжекебиз фамилияңыз. Микрофонуңузду күйгүзүп алыңыз. Угуп атасызбы? Так. Нож. Мужской род. Мой нож. Мой, да, плечо. Мое плечо. Мое плечо, хорошо, мое плечо. Гнездо. Это средний род. Гнездо. Мое гнездо. Мое гнездо, хорошо, мое гнездо. Задача. Задача. Моя задача. Мунун эле. Экранды, бияка кылсам? Женский род. Болду. Ага. Стол. Мой стол. Мой стол, хорошо. Адрес. Мой адрес. Кабинет. Мой кабинет. Голова. Моя голова. Моя голова, хорошо. Тело. Тело.
Мое тело. Мое тело, хорошо. Зерно. Мое зерно. Мое зерно, хорошо. Колено. Колено. Моя колено. Колено. О, пишется О. Колено. Мое колено. Мое. Хорошо. Школа. Моя школа. Задание. Мое задание. Мое задание, хорошо. Движение. Движение. Мое. Мое. Мое движение, хорошо. Доход. Мой доход. Ага, мой доход, хорошо. Мой доход. Хорошо, мой доход. Эми, сестра Асел, бұл қызыл киімчен. Айтыңызчы, эмне болот экен, роттор кандай болот экен? Кайсыл тамга болсо, кайсыл рот болот экен? Орыс тілінде роттар үшке бөлінеді. Сөздер негізі үш ротқа бөлінеді. Мужской род, женский род и средний род. Негізі сөздердің мужской род екенін білу үшін женский родты жана средний родты біліп алабыз. Сөздердің аяғы я, а жана я менен аяктаган сөздөр булар женский родқа кирет. Ал эми о, э, ё тамгалар менен аяктаган сөздөр средний родқа кирет. Ал эми ушул окончаниялар менен аяктаган сөздөр бардыгы мужской родто. Ага, очень хорошо. Мужской родты менин деп айтыш үчүн кантип айтабыз? Мени? Меники деп мужской родтогу сөздөрдү кантип айтабыз? Менин